Podwójna transformacja w przemyśle hutniczym jest to i bardzo duża nadzieja, i bardzo duży problem. Po pierwsze, jako nadzieja to jest rozwój naszego przemysłu poprzez rozwinięcie załogi, poprzez większe kompetencje, a problemy jakie się zdarzają, no to jest to, że po prostu rozwój cyfrowy i zielona transformacja zabierze nam nasze miejsca pracy, które generalnie zostaną zastąpione przez wysokotechniczne miejsca pracy. Oczekujemy, że cały ten proces zostanie rozłożony w dużej perspektywie czasowej, co pozwoli nam się przystosować do tego i pozwoli na to, aby bezboleśnie przejść przez tą restrukturyzację. Tutaj mogę powiedzieć wprost, że polski przemysł stalowy jest w stałej restrukturyzacji od co najmniej 30 lat, gdzie w tej chwili posiadamy bardzo wyspecjalizowane zakłady hutnicze, a dzisiejszy problem związany z zieloną transformacją, no niestety pozbawił nas naszej konkurencyjności, co niestety się odbija na ilości zatrudnienia. Miejmy nadzieję, że transformacja zostanie rozłożona w czasie i nie będzie dla nas taka bolesna. Podwójna transformacja w naszym rozumieniu, czyli organizacji pracodawców, która zrzesza wiele branż, nie tylko branżę metalurgiczną, oznacza przygotowanie się zarówno techniczne, czyli zmianę infrastruktury w wielu firmach, którą zgłaszają nam pracodawcy i w wielu wypadkach jest to dla nich dużym wyzwaniem, żeby to przystosować się zwłaszcza pod względem kosztów zarówno szkolenia pracowników, jak również technologicznych. Tutaj bardziej wypowiem się właśnie ogólnie do różnych firm, nie tylko branży metalurgicznej, aczkolwiek ta branża też jest nam bliska. W związku z tym takie główne informacje, które uzyskaliśmy od naszych pracodawców, jest taka, która właśnie pokrywa się z tymi obawami zarówno finansowymi pod względem wdrożenia nowych technologii, jak również kosztami związanymi z przygotowaniem swoich pracowników do nowych technologii i przeszkolenia ich pod tym kątem. O setor metalúrgico em Portugal se destaca com maior desafios nos custos económicos que se prendem com os investimentos industriais necessários para a adoção às normas relativas à emissão dos gases de efeito de estufa. Normalmente também anda associado à adoção desta dupla transição, os chamados custos sociais, pois aquilo que temos experiência até esta data tem sido que a adoção desta dupla transição implica despedimentos de trabalhadores. É certo que existe o Fundo de Transição Justa, mas esse fundo normalmente ou chega tarde ou aquilo que as pessoas experienciam efetivamente é uma situação de perda de rendimento. Existe também a situação referente às novas qualificações necessárias para fazer face a esta dupla transição e, portanto, é a mesma dificuldade que se vai sentindo e que dificulta a requalificação de um lado e a reintegração dessas pessoas no mercado laboral. Dvojitá transformácia v hutnickom sektore na Slovensku znamená veľa víziev, veľa príležitostí, ale takou najväčšou výzvou z hľadiska odborárov, respektíve všetkých zamestnancov v tomto sektore, je určite neistota, strach z budúcnosti, či si udržia svoje pracovné miesto. Z pohľadu zamestnávateľov, hlavne majiteľov malých a stredných podnikov, tou obrovskou výzvou sú určite financie, pretože investície do nových digitálnych technológií a zelených technológií sú veľmi vysoké a mnoho malých a stredných podnikateľov si to samostatne dovoliť nedokáže. La doppia transizione in Italia sta trasformando profondamente il settore metallurgico. Le aziende attualmente stanno investendo in automazione, digitalizzazione e tecnologie sostenibili
per ovviamente ridurre le emissioni e i costi energetici. Questo porta sicuramente delle grandi opportunità dal punto di vista dell'innovazione e della competitività, ma crea anche dei rischi sociali per quanto riguarda la riorganizzazione del lavoro e le competenze dei lavoratori. Pertanto la sfida principale che dobbiamo affrontare è quella di una giusta transizione, che può avvenire solamente tramite dialogo sociale, partecipazione attiva dei lavoratori a tutto il processo e formazione continua. Supone un cambio del modelo productivo, que dentro de cada país se debe de adaptar a las necesidades que hay en cada región, pues pueden ser bien distintas. Por otro lado, creemos que se deben de adoptar políticas que sean coherentes y con sentido común, de forma que ofrezcan un escenario estable para fomentar las inversiones. Todo ello sin que se produzca una merma del empleo, manteniendo la calidad del mismo y fomentando el crecimiento de nuestro tejido industrial. Consideramos también que es básico invertir en formación de los trabajadores, formación de los representantes sindicales y formación de las empresas, en los que es necesario cambiar el modelo de liderazgo y estableciendo un sistema de cogestión en los que se les puede hacer partícipes tanto a los trabajadores como a los representantes sindicales en las tomas de decisión. Nosotros creemos en una transición sociolaboral justa, sin que quede nadie atrás. Македонија, исто како и соседните земји, се соочува со предизвикот од спроведување на двојната транзиција, која што опфаќа дигиталната транзиција и секако зелената транзиција во енергетскиот сектор. Имајќи во предвид реалната состојба на земјата, можеме да кажеме дека не сме подготвени во целост за спроведување на двојната транзиција, што посебно се однесува на зелената транзиција, кое што го опфаќа реструктурирањето на секторот и на производството, од кој што ние како синдикат доаѓаме. Относно двойния преход. Двойния преход, който се надявам на национално равнище, на ниво държава, след изготвяне на необходимата стратегия за направата и за преминаването на този двоен преход. Надявам се след такава стратегия да има по-така добра чуваемост и сред работодатели и синдикати относно какво точно ще бъде последицата, какви ще бъдат последиците от този двоен преход. Аз съм синдикалист, работя в металообработващо предприятие. За мен, разбира се, в момента, а и за напред, най-големите проблеми ще бъдат проблемите, свързани с доброто заплащане, социалните придобивки на моите колеги, на членовете на КТ Подкрепа и всяко нещо, което произлиза като проблем от въвеждането на този преход. Двойният преход е много предизвикателен, тъй като той обединява едновременно дигитализацията и зеления преход. Това са две взаимно допълващи се, но в някои случаи трудно съвместими действия. Определено дигитализацията е прехода, който ще върви по-бързо, проистича от самото му съдържание и естество, но в същия момент зеленият преход, който вече също е стартирал, има сериозна важност за по-нататъчното развитие на индустрията въобще. Естествено, че е необходимо добре съчетаване на двете действия и движения, така че да се постигне оптимален вариант. Проблемите, които, разбира се, възникват, са най-различни.
Те проистичат както от същността на, да кажем в конкретни случаи, машиностроителното производство и сектора на машиностроенето въобще, в металообработването въобще в индустрията, така и от даденостите към момента в областта на човешките ресурси, икономическите възможности и така нататък. Разбира се, най-голямото предизвикателство е да успеем да реализираме този преход максимално възможно бързо и с колкото може по-малко сътресения. Il manuale e la piattaforma online del progetto sono sicuramente un utile strumento per migliorare il dialogo tra lavoratori e datori di lavoro. Come FISMIC Comsal sicuramente organizzeremo dei gruppi di lavoro e anche dei focus group, non solo per i nostri delegati e i nostri iscritti, ma per tutti i lavoratori delle aziende di cui fanno parte e di cui beneficiano questi processi di doppia transizione, per ampliare quindi le conoscenze su una doppia transizione e per quindi migliorare il dialogo sociale. Preto tento manuál a online platforma, ktorá bola vytvorená počas projektu Metallica, určite výborne poslúži na to, aby boli základom určitých prednášok, školení, kde budeme presviečať hlavne zamestnancov, že mať nové digitálne zručnosti a zelené zručnosti je vlastne investícia do ich vlastnej budúcnosti, kde si budú môcť to pracovné miesto udržať a tiež docieliť nejakú spoluprácu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, aby tieto informácie boli častejšie a pravidelnejšie. Quanto ao manual, foi muito no âmbito do projeto. A divulgação que nós fizemos já foi diretamente com as direções dos sindicatos que fazem parte da Fiat Metal. Estamos a pensar em distribuir os manuais e divulgar o link para os restantes dirigentes dos sindicatos, no sentido deles fazerem uma utilização prática daquilo que é feito tipo de manual y los instrumentos que contarán. Consideramos que es necesario difundir y promover los resultados de este proyecto, poniendo en conocimiento las distintas realidades que tenemos entre los países que participamos en el mismo. Por otro lado, consideramos que es necesario mantener estos valores que tenemos en la actualidad para evaluar de alguna forma los cambios que puedan ir sucediendo en el tiempo. Wiedza, jaką nabyłem w ramach projektu Metallica oraz podręcznik już właściwie zostały przeze mnie wykorzystane, ponieważ na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania link do strony internetowej udostępniłem dla swoich związkowców, więc w pełni mogą korzystać z wszystkich zawartych informacji, które są na stronie, a po powrocie do Polski po prostu podręcznik będę propagował oraz mówił na spotkaniach z pracownikami, co dzisiejśmy tu wypracowali, jakie są doświadczenia w innych krajach i co jest potrzebne do tego, abyśmy bezboleśnie przechodzili przez transformację. Jeżeli chodzi o wykorzystanie samych doświadczeń w projekcie i publikacji, która jest wypracowana w ramach tego projektu, będzie możliwość wykorzystania również poza branżą metalurgiczną tych informacji, doświadczeń z innych krajów, ponieważ w naszych strukturach ogólnokrajowych zrzeszamy kilka tysięcy przedsiębiorstw i poprzez struktury naszej organizacji Małopolskiego Związku Pracodawców, jak również Konfederacji Lewiatan, będziemy mogli udostępnić zarówno na naszych stronach internetowych, jak również na wielu spotkaniach, które organizujemy dla bardzo szerokiej rzeszy przedsiębiorców, nie tylko dużych firm, ale również średnich, które też wdrażają nowe technologie i tą transformację podwójną, więc będą mogły w zmniejszonej skali również skorzystać z tych doświadczeń, z tych informacji, które są zawarte w tej publikacji udostępnionej nam w ramach projektu i wypracowanej w ramach projektu. Од особена голема важност е учеството на вакви проекти, бидејќи ние како синдикат единствените информации за зелената транзиција и предизвиците кои што ги носи ги добиваме со размена на добри практики од земјите учесници на овие проекти.
Много се надявам да преминем през тези проблеми заедно с моя работодател. Съответно се надявам на разбиране от негова страна. Много ми хареса изказването на господина от Италия. Той каза, че да, ние сме синдикати и се възлагат едни надежди на нас като синдикати, които трябва едва ли не да пренесат този преход така към работниците. Да, ние осъзнаваме своята отговорност, но, както каза той, ние имаме нужда от подкрепа. Тая подкрепа за преодоляването на негативните последици, аз бих я търсила, освен в работодателя, защото от него ще произлизат и финансовите отношения и измерения на този преход. Би го търсила и разбира се, в синдикалната подкрепа на колегите си, в федерация и в конфедерация и във всички синдикални структури в Европа, защото, знаете ли, оказва се, че проблемите и на хората в металообработването, проблемите и на хората в БАН, академици, професори, оказва се, че те имат еднакви проблеми в един момент. И както равнището на прехода, зелен или какъвто и да е, както така се реши да бъде за запазване на въглеродните емисии, за преминаването към цифровизация, този проблем може би ще се надяваме на подкрепа от цяла Европа, защото дори да не сме така на това ниво, на което са колегите в останалите страни, ние, дай Боже, с мъдри решения на нашите политици и работодатели да постигнем и ние успехите, които ги имат и в тези страни. Но не на всяка цена това нещо би трябвало да става. Не с цената на загуба на много работни места и съответно, ако се наложи загуба на работни места, много се надявам преквалификацията да е в пълна сила и хората да успяват дали с средства местни или с помощ от Европа, да успяват да намерят ново препитание за тях и за семействата. В изпълнение на проект Металика бяха извършени сериозни проучвателни анализаторски дейности и накрая изработени два съществени важни материала, а именно ръководството за двоен преход и платформата за това. Използването на тези материали на резултатите от проекта ще позволи да се реализира едно добро взаимодействие между работодателските и синдикалните организации на различни нива, най-вече в предприятията, така че да може да се осигурят условия за добро изпълнение на двойния преход, въпреки проблемите, които възникват при него. Важно е да се ползват и добрите практики, които са посочени и упоменати в тези материали и които са обсъждани в рамките на самия проект между всички участници в него. Така че на база на това да може да се постигне резултати, свързани най-вече с превантивните действия и недостигането на конфликти в процеса на извършване на двойния преход. Т.е. навременно информиране на работниците за проблемите, извършването на необходимите обучения по места, така че да преминава gladко този преход. O projeto Metallica permitiu fazer um levantamento dos estudos de caso em 7 países europeus, direcionados para a dupla transição, verde e digital, e que recolheram muita informação sobre
as transformações que estão a ocorrer ao nível das empresas. O projeto permitiu, do ponto de vista da Universidade Nova de Lisboa, dos especialistas da Universidade, uma publicação direcionada para a prevenção e resolução de litígios durante esta transição dupla, através de um incremento da participação dos trabalhadores nas decisões que envolvem a transição ambiental e a transição digital. O projeto permitiu ainda a publicação de um manual. Esse manual é orientado para que os parceiros sociais em todos os países europeus possam preparar as transições que estão a ocorrer. O projeto Metálica permitiu também uma publicação de apoio aos parceiros sociais nos setores das indústrias do metal, que reúne conhecimento científico à data e que de alguma forma permitirá alimentar um debate sobre a transição verde e ambiental e a transição digital. O projeto Metálica permitiu também o lançamento de um manual para os parceiros sociais envolvidos em negociações coletivas e em negociações com os vários parceiros, ao nível empresarial, ao nível setorial, para lidar com questões que surgem relativamente à transição dupla, quer seja a transição ambiental e a redução da emissão do dióxido de carbono, bem como a transição digital e a introdução de novas tecnologias como a inteligência artificial, etc. Por último, o projeto Metálica permitiu a criação, o lançamento de um site online onde todo este conhecimento está agregado e que pode ser retirado, não só as publicações, mas também com uma secção de perguntas e respostas e uma secção de teste onde os parceiros sociais podem preparar para discutir a transição ambiental e questões ligadas à transição digital. Este foi um projeto que envolveu um grande esforço de 12 entidades em 7 países da União Europeia e foi um esforço de recolha de informação e de preparação para as transições que estão a chegar aos locais de trabalho. Por último, o projeto permitiu concluir que a intervenção dos parceiros sociais antes de escalar o conflito associado à dupla transição traz benefícios não só para as empresas, como também para os trabalhadores. O acesso à informação e à consulta é uma estratégia de resiliência dos setores associados ao metal. The metal sector in Europe is facing a huge transformation process due to digitalization. This means numerical control, robotics and artificial intelligence, together with the need for sustainable changes. And the most important is that for the companies in the sector, they have to find new solutions, and these solutions need information prior to the decisions. This information has to reach the social partners. This means employers associations as well, the unions, to have access to participate and to discuss and negotiate around the information that is available. And this process would avoid conflicts that are probable towards the need for improving productivity and competition in the sector in Europe. The conclusion of this project
is very soon. If we want to invest in conflict prevention due to transformations of the green revolution and digitalization, we should provide information and consultation to all social partners as early as possible. By providing consultation and information to workers, partners will be able to agree sooner rather than later and avoid escalation of the industrial conflict.